Okay, game 1. Natong Atang versus Kabang diri sa Sitio Mayahay. 1-0 na yung score. Tipoy, kalmaharan Tipoy ay. Dead on arrival, brought to you by Tipoy. 2-0 ato score, 2-0. Out ball. Dead on arrival. Zero to score, 3-0. In ball, 4-0. Atang versus Kamang, Sitio Mayahay, bakbakan. Shout out Monreds. Ono 4 atong score, 1-4. 4 bukid, 1 dagat. Side throw. Dead on arrival, 5-1. Murag out, murag di. Out di ay. Bali, 1. Size 1 ato score. Size 1. Bakbakan sa Mayahay. Atang versus Kamang. Gahi kayo. Sa! Miyag buga plemtik po ay. Tikpoy ay. City Ono atong score, City Ono. Pasanay kamera lagi, bunal gud. Nico, kana, Jode, yay. Out. Out ball. Side throw. Out ball. Sparsion is brought to you by Bulabog by Harina. Yay! 2 City ato score, 2 City. Labaw ang dagat. Kalamiya. Bola play. Ay, nagkaubos ang radang subdira. City 3 ato score, City 3. Tipoy. Ay 4 City naunay Stari City Boy. Dead on arrival, shocking moments brought to you by Sudir.
patay ka diha. Patay lagi ka diha. Outball. 5 City atau skor 5 City. Labaw gyapon Dagat. Birahi. Dead on arrival. Traveling violation. Class B gahi. Outball, outball. 8-5 atau skor 8-5 Labaw ang Dagat. Lamiyag po ka play mo eh. Outball. Out. Bukan na. Balat? Bukan na. Wala pa man na susipan. Shocking moment. Nice 8 atau skor. Nice 8. Birahi. Goodbye Philippines. Ay, kusuga. Buhi-buhi po pag may time. Goodbye Philippines. Ay, bawa sa ginay na. Traveling violation. 9 Big City. Traveling violation brought to you by Nico. Sonoy atau skor. Labaw gyapon ang Dagat. Google play. Yeah, shocking moment. Dead on arrival. Tara, klaro na. Kaya kayang buga flame. Case 8 atau skor. Case 8 Labaw gyapon ang Dagat. Buga flame. Yeah. Birahi. Natugbo sa bola. Buga flame ni Boy. Goodbye Philippines. Adios. Yay. Murag out, murag in. Sabado 8. Labaw gyapon ang Dagat. Grupo ni Nico, Tipoyog ni Sudi. Shout out ko na aeroplano ha. Outball. Ano ito? In ito? Okay, diyan natapos ang atong bakbakan Atang versus Gamang dari sa Sitio Mayay. 12-8 atong skor. 12.